Oras, selamat pagi bata ganupan, Bapak Inang, kurian nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Isisihan nami usehita bani sogoton mariterigapan si ganupari. Ayat harian bata sadarion Kamis 26 Agustus 2021. Matar surat bani Galatia 5 ayat 5. Ay napay memahon dohita bani hapitoron si arap konon ay marhite hon tondoy maronjolan bani hapor sayaon. Tentu bapenang kurian nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas luhurta anggo ibutuh kita bahasa nanihur jahonta diar bani halak nalegan janah diar homa bata. Ay maase bani panorang suguton marhite renungan ta ipasingat hubata selaku halak na porsaya ase tetap teguh kita ibagas torang ni hata ni naibata maningon teguh do kita mandalani 10 tahun maningon politik do hapor sayonta ulang ganggu uhurta porini pe mandopak kon bagi-bagi ni persoalan si ganu pari kita totu daskubani panurangon baha tumang napi nai mai mata termasuk maai atigan manani tene salose COVID-19 tarpai madu kita. Totu gabe gangguan na mararti doai secara khusus bani hapor sayonta. Janah tarpai madu humahita atigan manani talar hapit toronta ilobe-lobe ni naibata. Totu Bapak Inang na inaulongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rado songon nasamak pangidahta dus dasahaganupan na madiar pakon nalang madiar buah ni bani perguluhanta nani horjahonta sasitong ni lang Bapak Inang pardiati hita renungan tabani sogoton napi nai may mata ay ma hapit toron nagabi pangarapanta aha nagabi hapit toron bata ay ma namanotap kon pangarapanta ase hapit toron bani halak na porsaya sedo hapit toron ni dirini sedo hapit toron ni horjani tapi hapit toron ni Kristus na doma manobus kita humbani dosa ase lang perlu hape ipinday hita hapit toron naligan ibagas 10 tahun mase sangga ipinday hita hapit toron ta iluar ni Kristus pasti kecewa do hita. Terlebih ma anggoy pinday hita hapit toronta humbani dunia on. Halani anggo hapit toron ni dunia on merligan tumangdo pakon hapit toron ni naibata. Ay ma se ia cari do hita. Porini petongon ibagas perguluhan tahun mahol tumang jupah kita hapit toronta ibagas horja na madiar ay maasi ibagas napaimahon na maparayak hapit toronta ibagas Tuhan isobut no kanayay ase marpangarapan mahita marhiti tondoy
marhite tondui totu sihol patuguhkon hita. Bahasa nebata ay matundui. Ase pita ibagas pambubay ni tundui do hita hape asiboy yarusi hita ahado hapituro ni nebata. Nadop ihorjahon ibagas Kristus. Ay maase purini PHP ni ibagas parguluhan taon. Sipata songon na mahol tumang hita. Laho maparayak na madiar marhitihon ni ganup pargulmito ni guluta. Tapi banisugoton ipasingat kubata. Bahasa ibagas tondoy na pasing ibubay do hita, ipatuguh do hita, iparguguhi do hita, jana yurupi do hita, laho makaguluhkon, hapit turon nadop ihorjahon Tuhan Yesus ibagas guluta. Ay maase ibagas na payimahon hapit turon ta aype. Maningon tetap duhita maronjolan bani hapor sayaw. Halani hapor sayon tado. Nabuhi mambubay hita humani. Laho mangarusi pasal horjani nebata. Ay anggulang ibagas hapor sayawn hita. Mangundoskon guluhta. Lang ibagas hapor sayawn hita. Hubani Tuhan Yesus makorjahon na madiar totu haganupan ay rado mambahen gabi lepak na ni horjahon ta. Tapi purini PHP ni nedopa kon hita bahat tumang hamahulon bahkan tanggung jawab na burat ibagas perguluhan tahun. Tapi marhitihon ni maronjolan bani hapor sayawn duhita. Mangarap janah tarpaima bani hapitoron na sihol patalaron ni Tuhan Yesus ibagas parguluhanta. Tarbahin hita do totap bapainang makorjahon harosu ni nebata agepe ibagas situasi na burat nuan parguluhanta si gano pare. Ay maase naparpudi sa hali. Marhitehon ni hata ni nebata. Ipaingat kubata. Asito tapma pindahi hita. Hapitoron ibagas Tuhan. Ay ijin iberi hita uhurta. Iberi hita pikiranta. Jana marguru hita. Bani hapitoron ni Kristus nadop iberehon hubata. Ijaima. Lambin talar hamar di kaunta. Hamar di kaun ibagas horja nama diar. Hamar di kaun ibagas mangarusi rosi makaguluhkon hata ni nebata. Ase ulang tarsonggot kita. Porini pe haluahon na binoban ni Tuhan Yesus. Hubani haganup halak no. Tapi anggo sedo Tuhan Yesus nagabe onjolan ni pangarapan apa hapor sayon ni seng haganup halak homa manjupahkon atape mengalami rosi mandaihon malas nihur apa hatuahon humbani haluahon na hinorjahon ni Tuhan Yesus. Ay maase tetap mahita mangarap janah tetap mahita humani mangguluh
ibagas pambubay ni tondi na maronjolan bani hapor sayonta ase ibagas samardekaon na kumbani Kristus in matongtong hita mandalani kuluhta si ganupari. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan marhitehon ni hatamu nadop manlukari uhur apa pikiran nami ase ibagas situasi perguluhan na idopakon hanami si ganupari tetap hanami jongjong ibagas hapitoron ni holongmu jongjong janah manggulu ibagas sapitoron ni hatamu ase marulih kanami tongon Bapa ibagas saluahon na pinasirsirmu bani ganup halak na marpangarapan hubamu. Amen.